2021 banyakubahwa bihereye Imana, banyakubahwa twagendanye, bakristo ba paruwasi ya Kivoga, tugire neza. Mu mwaka wenda gato maze ndongoye intara nziza ya Muramvya, irya mbere ntewuteka yo gusabikaniza hamwe na mwebwe igisabisho mu mwuga y'imisa muri paruwase ya Kivoga. Kubwanjye rero niteka n'akanyamuneza ntangere natewe n'Imana mushobora byose kubona muri kano kanya mushoboye gusangira namwe abakristo ijambo ry'Imana muri paruwasi ya Kivoga. Mbere kuri ubu nagomba munize amashi mumfashe gukura ubwatsi imbere y'Imana. Negurukire kandi ufite umutima nyakubahwa umusaseredoti yuhiriye kuri iryo teka natewe n'Imana Data mushobora byose, maze akandota kano kanya kugira ngo mpagararire imbere yanyu abakristo ba paruwasi ya Kivoga kugira ngo ndabaramutse, baba bari banzi cyane abatari banzi. Muri iki biganza bitegurukiye nyakubahwa ndabashimiye cyane nyakubahwa saseredoti bakanya munije muri no paruwasi ya Kivoga mukamakanya kugira ngo ndamutse bano bakristo. Sikugoye ko rya mbere nje muri no komine ya Mbuye irimo iyi paruwasi ya Kivoga, twama twaje mu bikorwa bitandukanye, ariko navuze yuko akaryo nk'aka keza novuga ku bwanjye kadasanzwe ko gusabikanya na mwebwe ijambo ry'Imana muri ngoro bikaribwa amadeki. Mu mwanya rero tumaze turongoye intara ya Muramvya, eka no mu kiringo cy'uburongozi bwacu bw'intara y'umunsi duhagarariye, turifuza kubaka turi kumwe namwe intara yangwamo urukundo, ugufashanya no gushyigikirana hagati y'abenegihugu, hagati ya mwebwe abakristo. Ariko ibyo rero ntabwo twobyishoboza atari mwebwe mudufashije ngo mudushyigikize igisabisho. Ibyo tuzobishikako ari uko twunze urunani na mwebwe abakristo muri paruwasi ya Kivoga, eka n'abandi bakristo mu ntara ya Muramvya, kugira ngo dushike kuri iryo ari ifuza. Naco gituma rero twagomba gusaba n'abakristo na mwebwe abihereye Imana kugira ngo mudufashe mudushikikize igisabisho, mwongere nka mwebwe kenshi nama muri imbere y'abenegihugu, muri imbere y'abakristo, mudufashe kubandanya mutegura imitima y'abakristo kugira ngo baze kugendera
mu ijambo ry'Imana kuko turazi neza yuko abatonere mu ijambo ry'Imana na twebwe mu rwego rw'intwaro ibyo twifuza bizoca bishoboka. Nta majambo menshi rero nagomba kubashikiriza ko padiri yampaye kano kanya kugira ngo ndabaramutse, ariko nagomba nongere kuguruka nyakubahwa padiri mwivuye ku mutima kuri akazi muduhaye, kandi tunabashimira ku ijambo ry'Imana mwabitangikanirije, twongera kandi tunabashimira ku mpanuro zitandukanye mudasiba guhereza abakristo n'abanyagihugu bose muri rusange mubicishije mu ijambo ry'Imana. Imana mushobora byose rero ibandanye kuduhereza twese tugire Kristo. Ku izina ryanjye no ku izina ry'abakristo bo muri paruwasi ya Mugombwa turakengurutse cyane indamutso yanyu kandi tukabifuriza kuroranirwa mu mabanga mukaba bashinze. Tuzobasabira kuko mubidusabye, kuko abakristo nicyo tubwirizwa guturanga gusabiranira kugira ngo umwe wese aduze ikivi aho Imana yamushize. None rero mureme tuzobasabira, tuzosabira nawe bose mufashanya kugira ngo intara ya Muramvya ibe intara y'amahoro, intara y'umutekano, intara abantu bakundana, abantu bubahana. None rero namwebwe nabo mufashanya tubarangije wabatoye tugire Kristo. Mubandanye mugira umunsi mwiza.